U kućanstvu obitelji Pučak stan dijele braća Đuro Pučak i Gogi Pučak, ali nakon što im je majka otišla, između njih se stvaraju tenzije. Ej, Burki. Burki. Čekaj. Pa evo, ništa stari njima. Me možeš odbaciti popodne. Mislim, znam, to uvijek pitam, kada ti velim. Ali to je zadnji put. Može, ali zadnji put. Đuro mi je brat, ali pretjerao je sa svojim ponašanjem. Žica me svaki dan, ne jednom, ne 2 puta, nego bezbroj puta da ga vozim, pa Muay Thai, pa u grad, pa vamo, pa tamo. Trošim masu novaca na benzin, a nije mi nikad dao ni kune. Gdje ti treba odbaciti? A u salon za masažu. Koji? Muay Thai. To je 300 kilometara, joj. Pa znaš da me jedino oni mogu izmasirati kak spada, ne? Dobro, Znaš Đuro. da imam reumu. Ne znam zašto se ljuti. Pitao sam ga samo 10 puta ovaj tjedan. Mislim da tu nešto nije u redu. Ej, Burki, hoćeš me vozit? Dobro si se usrao. Ma gubi se zahoda, nisi normalan, budalo jedna. Van, mrš, van! Budalo jedna! To je totalna pljuga. Ovo je pljuga, čovječe. Đuro je pretjerao, način na koji se on ponaša je totalna koma. Svaki dan me žica bezbroj puta, vozim amo tamo. Takve novce trošim za bengu, a nije me nikad dao ni kune. Ja to više neću trpiti, to je pljuga. I prvi susjedi Đure i Gogija su primijetili sumnjivo ponašanje starijeg brata Đure. U školi je bio uvijek odlikaš, imao je dobre ocjene, družio se sa pravim društvom. Ali u zadnje vrijeme kad ih je majka napustila, to je stvarno izmaklo kontrolu. Je, nije on kriv, upao je krivo društvo, tu je počela izlaženje droga, ne znam ja što on radi, ali stvarno se pokvario u zadnje vrijeme, ne znam stvarno. Kaj je vidio? Pa vi to mene ogovarate, ne? A gdje je mikser koji sam vam posudio, ima već 28 dana? Koji mikser, šta pričaš ti? Pa moj mikser, te 6000 mikser, najnoviji model miksera koji sam dobio od majke, mislim, u čemu je problem? Ma šta mikser, šta pričaš ti stari, potrošio si mi samo 2000 kuna goriva na nešto sam te bacao. Pa nemoj te... Samo te treba voziti, imaš godina, kako naš položeno, ti trošiš novce. Mislim, to samo te mi ja temu, taj mikser vrijedi barem 200 kuna, mislim, ko čemu mi tu pričamo, ljudi, mate mi to vratiti. Ma mislim, stari, stvarno, dosta mi te, više te neću bacat, nidi ako si takav ti prema meni, ja ne znam, Pa ne, pa nije. Kupi si novi mikser. Kupi si novi mikser, šta? Ja sam dobri susjedi, tu me ogovarate, uzeli ste mi mikser. Šta dobri susjedi, non stop nešto pitaš da te vozim tu se okolo. Koliko si nam goriva potrošio, mogli smo kupiti 5 miksera. Bože moj. Di ti je onaj brat? Ja ne znam kako ga možeš podnijeti. Pa ne mogu, već sam na granici. Ja da je on bratek moj, ja bi ga izbacio. Pa, iskreno, razmišljam se o tome, palo mi je par puta na pamet, jednostavno, Ej, Božić. Pa kaj, idete belu, ne? Ne, igramo poker. Šta ćeš? Pa, jer me možeš odbaciti do pedikera. Imam dogovoreno u pedikera, pa znaš da imam... Jebem ti, pedikera, Muay Thai, balet, ti mene maltretiraš, ovo je kao skrivena kamera. Lasovi, to radiš, ja to... Neću trpit više. Đuro je pretjerao, način na koji se on ponaša je totalna koma. Svaki dan me žica bezbroj puta, vozim namo tamo. Takve novce trošim za bengu, a nije me nikad dao ni kune. Aha, Đuro, znao sam da voziš. Znao sam da buš vozil danas, a mene nisi htio odbaciti do pedikera. Čekam te ovdje već 3 sata u položaju, spreman da te zaskočim, tako da me odvezeš. Ti si normalan, popustljeno. Mlađi brat Gogi je na rubu živaca. Dalje je Đuro ovog puta pretjerao.
nemaš me vozi, Boras. Ti normalan? Poslao Ti sam normalan, Pa budalo, koji 3 ti je? sata, Pa 3 koji- sata, pa gubi šta se, ti, imaš čovječe? sobe. Zgubi se, Ti imaš si sobe. kao vampire, čovječe. Gubi se. Budala jedna. Gogi pokušava na podle načine da mi podvali, da me izbaci iz kuće, da mi ne da pristup autu i da me ne vozi svaki dan. Sad je prešlo svaku granicu. Gotovo je. Odlučio sam. Više ga neću voziti. Prekršio je svaku mjeru. Gogi, jebi se. Sad me nećeš voziti, kak? Neću tu više voziti, još jedanput me pitaj i gubi se iz moje kuće, ono. Ovo nije tvoja kuća, ovo je naša zajednička kuća, Buras. Ma evo, Ma jedva, vidimo se na sudu. ma vidimo se na sudu. Vidimo se na sudu. Vidimo se na sudu. Vidimo se sljedeće Vidimo sudu. se. Vidimo se na sudu. Bog. Na sudu. Mi ćemo se vidjeti na sudu, to neće tako završiti. I mene uopće ne zanima koji film on brije, koju briju brije. Tužit ću njega, tužit ću prve susjede, kod kojih mi je mikser. Sve ću tužit, sve redom ću tužit i pravda na mojoj strani i očekujem da ova priča ima sretan kraj. Braća Đuro i Gogir Pučak su se napokon našli na sudu. Đuro Pučak, Gogi Pučak, evo ja sam pregledala vaš slučaj i moram vam reći da u životu nisam ovo vidjela. Vi ste idioti, mislim vi ste dva brata koja ne mogu riješiti najjednostavnije probleme. Ja ne znam što se tu događa, jeste li vi retardirani, jeste li malo zaostali u razvoju, gdje su ti vaši roditelji, šta su oni s vama radili. Očito nisu puno toga, tako ću vas ja moliti da se vi lijepo gubite iz mog ureda i da ovo riješite sami jer ovo su gluposti, naprosto me vrijeđaju. Izvolite. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Stvari su izmakli kontroli, tako našao sam rješenje. Jedino rješenje je bilo zapalio sam auto. U zadnje vrijeme je sve bolje. Od kada je Gogi zapalio auto, ne može nigdje ići s njime, a tako ni Đuro već nema prijevoz. Mi smo se dogovorili s njime da ćemo ga prestati voziti i to je to, ona sve već ne traži, mikser već neće vidjeti, a tome je cijena za to naše gorivo potrošeno. Tako su braća Pučak napokon našla svoj mir.